Pujin Mandibata nomor 310 sada sir judul Kam Yesus Kristus. Nada dasarna ibuat kami do sama dengan C. Do mi fa sol mi fa la sol sol la si do sol sol fa mi re. Do mi fa sol mi re sol la si la sol 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 mi mi la sol do si sol la sol sol fa mi re la sol mi fa mi re do re sol sol la si do sol fa mi re sol do. Mari sediakan selalu kata-kata na. Kam Yesus Kristus Tuhanku, Raja kerina doni, kam kunduli kamohon Bapa ringan di surga. Yesus kap Raja siar mulia membantu saja aku ernalam seku segadang-gadang Kam Kristus Yesus Tuhanku, man bandu saja hormat, sini sembahkan umat dui surga ras idoni. Yesus kap Raja siar mulia man bandu saja aku ernalam seku segadang-gadang Kam Kristus Yesus Tuhanku, anak di bata Bapa, man bandu sembah ras pujin gundari rasa lala. Yesus kap Raja siar mulia man bandu saja aku ernalam seku segadang-gadang Selamat berlatih, bujur.